Father Paulino Tomiyano enzara ya Itale hakije mu Uganda omwaka gw'2020 kwereza nkomya dini kandi ogwo akasigaye atandikaho ebintu nyamwingi nk'amashomero hagarimu St Mary's Primary Chebuza hamwe na St Mary's Rushere ekereziya ya Rushere kandi hona niwe yatandikira sako ya Rushere omwaka gw'2023 okusimba Father Paulino Archbishop Lambert Beinomugisha abiraye bembiro kusimwa kwa Rushere sako izoberi ya nyuma abazyo parish. And it's also sacerdotal in Father Archbishop Lambert Beinomugisha nagira ngo musingi go Father Paulino yatire mu byo bwegese na hati gukwatirira ihanga. Antona kana wagatari no cyaba cyanyu atari nabona ihanga ryanyu Antona hata usumire this Sapiensi Academy headmaster tawatirena ne seria mahanga ungu baheze abantu amagara. Sako ya Rushere ni imwe ha bintu ebyatangiriwe Father Paulino sako egi ebasize kwera abantu okubika hamwe no kweguza sente kwetungura. Kakiza Eri Old General Manager wa sako egi hasimira ababona abatiremu amani gabo kutungura eki Father Paulino yatandikire. Hayo kuri sako egi yabo barabo branches no churches ezinguza kweta hikers muri Cyuruhura muri Nyabusozo Karwe Mukoma Chibuza Kinoni bamubarayizinga abakristu barundana sente chezwe abibiri bine batanduka Rushere sako. Ogo najango bwa hati Rushere sako niyo yabimbiro mu ihanga obuhereza burungi hamwe no kushomesa abantu okukozesa je sente. Abantu rankinga umwanya gwa 81 that is 2023 but recently bagarichere batweta fashanga tuyinjire ugaruka hansi kukora runonga ati turya mwaka amanyagwa shanjuna kumumwe ihanga yone omu fast growing mid-sized institutions leadership entities mu Uganda yone utabikire zawe wayeguzeza abandi nicyo kiri kuretera amagoba gaza higuru konka abantu bagumana bagure migabo tukeguza sente ezitu Rushere sako yabatekeye guza sente handi yabanetuguze zitu amagobana gacende okutwara ebintu ebitusingire nukurugaho umuhuru yo kushomesa abantu kongera kubika sente za